Agkukuyog tayo manin nga agkukumari nga agpailay. Wan nga raod. Siyak, mapanak agpalingke iti si daan ni Inteng. Sika nga'y marituyang. Anya ti aramidam ijay ilay. Ay na maray, mapan ko alaan di pensyon may kinibadong kao. Dakal siguro di pensyon yun niya. Of course. Dua kami kinibadong ko naman. Syakmat, gumulpi akitilakok. Kaya't naasawan, adaw ti kwarta tayaw. Ay, wala. No kayat yaw, ilibre kayaw. Ay katuwan kaya't may, mare. Kaya't miya talaga. Naala, paraan yung arudan day ta-tricycle asumungad. Warag, mabalin ngay tulod na kami jay ilay. Mabalain kagawad. Ala, duwatan iti unag marikwanag. Kansi ka marituyang ijarwar. Wan maray. Nagkukuyog kayo manita. Ay katuwan kwarag. Ilibre na kami kano ni Marituyang kay. Ay, ado nga ron ti kwarta na Sige, mapantay yung aruday. Nay, ada tayo gaya mo dito ilay. Nagpartak ni Kwarog nga drive. Sigay, hintay yung rudan. Kung ano kayo, Ay katuwan kwarag. ito nalipatan niyaw. Jay panyo kuno jay pitaka. Ano siya, awan tinalipatak. Nakagalot dito isikat ko to pitaka. Nalipatan nyo tinagplite. Ay sus ko kumaray. Nalipatan tayo tinagplitay. Ay kat, agpliti tayon Da kayo Ay, iso dadagbayad, Kwarog Sige, tain gumatangan iti lakaw. Saan mo't ang mabalin asyak lang tagbayad? Ni Mariban ang tagbayad. Ay, saan mo't ang mabalin asyak laang Ay, singiram to ina, kwarog. Sanga gasaut! Dua gasaut! Talo gasaut! Manungay tinaawat mga pensyon nyo kan ni Kabadong, Maray. Ay, bilbilang agpailaang maray. Nagpatingga akon. Talugasaw. Kuno 5,000 din alpas kaw. Nagadumagayam ti pensyon nyo nga gasawa. Ay, ayan nga ni Mariban ang tailibre kayaw. Nadya man na sumunga dan. Ay, imuna kayo matan ko kumaray. Nala, umay kan, Maray. Ilibre na tan ni Marituyang. Chip, nakaado ka siguro na niya. Awan pa'y buhay naman Abay nga awan ka, nagadumatin tulad mo a pasahero itay bigat. Ado angam sandamot nagplite. Ha? Lagi ba bakit ngayon lugan mo? Saan da nagplitay? Wine. Ay, unay mo dahil ta. Iso kita sa bali ti pakipilpilak, takas tati ugali, dagi ti ba? Bakit dito? Nasayat na nagawid ka, tuya. Ayan na, di pensyon ka. Data. Ribo-ribo ko naman. Papanam. Agpailiak mo ta. Mapanak mamut, agpapukais. Pagpapukis mo amin data, ribo-riba. Adupay mo't ati katangay. Saan la papukais? Sika, ginatang mo amin. Nga uray saan mo mo't akasapulan. Ay nakasapula. Gimatangak iti girdle ko. Tapno mailimang manday tinagdakla bilbil ka. Kita manday ta. Isu asyak may ti agu daw. Waraw, sikatin nakapila. Apay ka day, tatabataong. Itulog nakman na jay ilay. 15 ti pasahi Way, namok. Nabayagay nga mok akinsay ti pasahay. Naguray tapay iti kadwam Pay masapol pa. Malugyak mat siksi ka lang ti itulod ka. Aray! Nagpaili ka? Ay, apagiso paray. Agur-uray kami iti kadwak ngagpailay. Umay ka na. Duha kayawn, mabalinay. Ay, paandar mga rudan ko araw. Sagkikin si ti bayadan nyo Wen, kanagmon aya. Itay ka pa yakin si akinsay. Malalaki din to.
Nay. Apa nga insardeng mo to tricycle mo? Adan sa mat perdi na. Ay. Ay, saan kami ngagbaybayan? No saan na kami ama itulod ijay ilay? Sa pa datin darak amitin. Nagure kayaw, kita agti perdina. Unay mo ti malas nan. Kan na iranapay, ada kami ti pasaheros ma. Malaki tayo mo anya ti perdi na. Anya ti perdi na. Awan ti perdina ang kail. Kabarbaro amin na piyesa na. Ultimo pilid na. Kita pa nga rin kasimar dengay. Nadagsan kayo unay. What? Ay, jak kayak ti bumaba. Ay, saan na kami apagidurunan ko araw? Nadagsan kayo nga raw. Sige, driver, ti agiduron. Sige man langain. Mabit lang raw, tay duron kaw. Nakadanon tamit lang, dito ilay pare. Naklakit din no saan ta makadanaw. Ita nga ro din, aji papananta pare. Ay, aguray ka mat at agbayad ka pa. Anya? Agbayad ka. Pay asak lang ngay, agbayad. Agbayad ta dua. Ay, si kapay lang ta saktong ito nagawid na. Ngala, agbayad kayaw, tapnoin na kon makipila. Aguray ka kwaraw. Tapagtungtungan mi pay kanya Uncle Mau, no sino ka na kami ti agbayad. Sika nga Rod. Ay sika pare. Ay, basta sika. Sika! Chip, nakita ngayon tulod mo ni Kapitan. Ni Tata Badong. Tulod ko ida, ngamsanda mo ta nagplitay. Ha? Di naman na nagplitay? Kasmat lang kada na natuyang. Kagawat ko anang, antibanang, idin tulod ko ida. Sandaan nagbayad. Ay, jak kayat nga ilugan nagiti kakasta at tao? Dakon kayat nga ilugan ida intun sumarunaw. Hindi nga ang kalmaw. Ure pay, Ha? saan mo't ngagbaybayad iti pliti na? Kaanon to nga tamanan nga gilibre ni Marituyang. Dumaalad ang tumanen, aji pensyon da. Adugayam ti kwarta dagiti nga agasawa. Win nga rod, dakal ti pensyon da. Ay, maribanang. Adamad madlaw mo. Nay, awan ba't maray? Kumita ka kadidita para daan iti tricycle. Nay, apay ngay? Awan mo ti uray may saan nakaparada at tricycle. Awan nga Rod. Apay nga ta. Amang ano adamot na pananda. Naggigidan dalakit din apimanaw. Anya ngay nga agpayso tinapasamak ka dagiti tricycle driver dito'y kabildatan. Agpaili akba daw. Kitagpaili ka lang Agam awan mo't pagluganak at tricycle. Apay nga awan. Agmi-meeting kano dagiti amin at tricycle driver. Anya kumamot ti pagmimitingan da ngay. Jakam mo Ay na, kasanungay tagpailay. No awan mo't pagluganan at tricycle. Alkawan nga awan pa'y mat nakapila at tricycle dita paradaan. Win nga rod, mas daawak mat. Tay-tay pa'y nga awan nakapila. Napanan nga ni Kuwarog a presidente na. Ada siguro problema da. Problema da? Anya kuma? Ada malagip ka. Anya day tadungaw? Kwa nga men, inteng. Saan kami nagplete, idi nagpaili kami kadagiti kukumarek. Talo kaya? Di kayo nagplite? Siyak nga ron ti kayat da nga agplete. Ang jakmot nagbayad din Ay, unay kayo. Di kayo lang naasyan mo't kadagiti driver. Ay, nalugin samot ni Kuwaraw. Nalugin aday jay. Katsi ka, idi naglugan kayo kan ni Badong. Nagbayad ka? Ay, saan? Ay, may saka mat. Ay, wunan niya. Itala ang malagip ko. Saan kami gayam ang nagpliti, hindi? Agprotesta tayo amin na tricycle driver. Unchay, saan na tayo mo't abay? Bayadan iti usto dagiti pasahiros. No sana kurang titad da pasahid Saan damot nga agplete? Napadasan mi mo't tanti kasta, Chip. Sana libre ti gasolina. Ura dagiti spare parts ti motor, Chip. Nagnginginan to, pay. Iso nga agprotesta tayo.
Nagadumad, tinaurno nga tricycle ijay sentro, paray. Uwan nga raw. Agprotestada ka no, paray. Ha? Agprotesta? Bakit? Kiting kadamagin Anay, narigat no awan pagluganan tayaw. Ay, sapay naskin nga agpaili akanayon. Uray siyak mo't Ado pa'y ti kwarta, busbusay. Di pensyon kaw, jakpay na ibaws. Nagadugayam ti kwartam. Ang apay ngay, adi ka pa'y nagplete, idi naglugan ta adwa. Sika ti rombang agplete, paray. Ta sika ti kapitan. Kasanungay ang makaudong tamare. Kat agprotesta mo't amin at tricycle driver dito barangay tayo. Uwan nga raw. Ay, kasanumot nga men. Saan tayo? Mat nga men nga agbaybayan no kasi nga aglugan tayo. Ay, uwan nga raw Kan, syakmot nga men. Gaputa ka anakan ni Inteng ni Kwarog. Saan ako nga agbaybayan no kasi nga aglugan na. Uwan maray, malagip kaon. Kan, oray na puno tilakop di tricycle na, agbayad aklang iti 15. Tawarak pa'y. Makitam day tamare. Unay matikasta na pa nagtawar mo. Ay, tawarak iti 10. Unay kan talaga. Saan mo't latang amin nga agtagtagaray no agbayad ka iti 10? Ay, permi gayam ti panagtawar mo, marijuana. Agprotesta kami! Pasahe kayo iti husto! Agbibiyag kami matakas kada kayo! Ano? Kadakat! Apay ang kail. Isardeng yung ka din dito pa nagprotesta yun. Apay nga isarding may. Kat di pa'y nalpas ti protesta may. Huwag ngagpasaw. Lepasan yun Saan mi alapasan? Aging ka saan mi amayabkas tirik na may. Anya tirik na yun Saan yung nga mo ti agbayad iti plite yung nga ustaw? Huwag nga raw. Nagadumat ti kwartayaw. Ngam saan kayo nga agbaybayad iti ustaw? Sus. Umay ka man paribadong. Apay, paray. Saan tayo kano ngamin ang nagbaybayan ide? Iti husto aplite. Isong agprotestada. Ay, dispensar, kakadwa. Dispensarin na kami akwaraw. Ta saan kami ang nagbaybayan? Saan kami nga agpasada iti makalawas? Sus. Paglugan na kay agpailin, nukasta. Sus. Di pensyon kaw, jakpay na ibos ang nagastaws. Naskin nga agpasada kayo akwaraw. Taka sa pulak nga agpailay. Naskan nga rod amaresot pa iti problema. Sakbay nga agpasada kami. Agbayad tayo ngamin aglugan tayo. Iso matikunak. Kitaan nyo, nagprotestan na iti tricycle driver. Ay, kaasi damat nga agbirbirok. Datayo mat apasaheros, saan tayo nga agbaybayad? Mano nga may nandiyo bayadak kin ni Kwaro. Namin adukait ang nagluganak, ang nagtaw-tawarak. Siyak mat, kanayon ko nga ibaga iday nga agbayadak iti plitek no agawidak. Ay nga, jak mo't nagbaybayad Ala, kwintaan tayo amin no manuti bayadan tayo ken ni Kwaro. Ay marekwanang, bumuludak man iti calculator mo. Ananwam? Ay pagkwintak iti bayadak kin ni Kwaraw. Ay na, bilangam lata di taramay mo. Nawan baterya tay calculator ka. Abda tayo dito ilay, tataba daw. Ang ray. Iti pasahik. Saan nga gasot tinted mo apasahik, paray? Pasahik la day ta. Saan ka karaman? Dua gasot mo't kanya, kwaraw. Sakit, tintilok ko ma. Ay, thank you Uncle. Thank you tataba daw. Sige, orayin kayo. Naitulod kayong tumanin nga agaway. Kasta tatabadong kan kapitan. Agbayad kayo iti husto. Tapno maragsakan dagiti tricycle driver ang mangitulod kada kayo iti papanan nyo. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw
manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakay Sora. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ni stasyon. Agyaman kami itingkay panagdangag. Kapitan Enteng. Kasla ka mapan mga opisina, Marituya. Si kamot gayam, Kapitan. Bagay kumutlaang dahito bestida. Kunak no asino tinakatakder dito waiting si Kagayam. Ay, oray ka lang nakigtog, Kapitan. Medyo? Mapanak ijay-ilay. Na. Agudong ka lang. Nakasukat ka ba? Dahil sapatos mo. Adapay heels na. Of course. Tapno desente mo. Paglugar nam nga. Ay, katya lumabas at tricycle, Kapitan. Ada lumabas at tricycle. Ay, para man, Kapitan. Ay na, Maribanang. Nakitam ko malaang ni Marituyang itay. Saan mo apat dyan nga isuday jay? Nay, apay Maray, nagan ano? Kas lamang opisina, nakasandal, Ay, nakabistida. saan adastar? Saan? Bistida pang opisina. Kan adahambag na. Ay, Mas dawak nga ro din nakitak. Papanan na nga taaya. ay kat dinamag mo kumakon kwa na Saan aday tabagem ti pagdamagam? Limabas laang mat maray. Saan mo't ati malyawa pulos? Amangan met numapan makipalingkay. Kas lamang opisina nga road. Adala siguro baro abistida na aginatang na Iso nga insuot nan. Ay, umay na ko maipasikat dito Ay, wanan niya. Sigud mo tanod da baro abado na kaumay na ipasikat dito. Wen nga rod. Itaman pa'y asaan nga imay nagpasikat dahi dya ako marita. Agap apura siguro iso asaan adim magas. Sa bagay, saan nga agbyag dahi dya ako marita, no saan makapagpasikat. Kinunampay, maray. No tricycle ko matinagluganan ni Nana Tuyang. Amok kumano sa dino tinapanan na, antay. No kasta, saan ati tricycle mo tinagluganan na? Saan, antay? Jekas kasiro a driver tinagluganan na. Anya? Mapanla siguro gumatang iti buggoong ni Nana Tuyang. Kasla ka nung nga mapan mga opisina. Adapay hanbag na. Kat sakula ang matabag ti awit na. No kas di amapan makitsenda. Papanan paray. Ijay manile, paray. Kadigdigos mo ba? Ay, katwan nakasukatak pa'y Na, mapankan sa met agninong iti kasar. Ay, saan? Sa dinong nga ron ti papanan paray. Secret! Na, ni Marituyang, nakasukat mo't ang nagpailay. Agkita kami nga ron ijay ilay, pare. Ay, agdate kayo? Ay, pagkwartaan dahi ti papanan mi, pare. Na, kanya dito pagkwartaan. Kapitan, nas ka na pagbantayom dagiti tanod dito'y barangay. Taapay mat. Nag-pay out ngamin dagiti ka barangayan tayo. Amumatan no kasta pay out. Imbis ngay gatang deti kasapulan da, mapandag sugal. Ay, sana mabalintag susugal dito yung barangay. Bawal dito. Kagurgurak ti sugal. Di mo lamumot kapitan. Ammom, dagiti manugal kat isapul dalat tati lugar pagsugalan da.
Remedyo da? Agure ka. Ayan dagita atanat, ta ibaon ko man ngagpaliim. Mga nojak masiputan kit, agsusugal damanan di taig-ikit. Ay, kwaraw! Ay na, awan da dito'y barangay hall. Ang dada di paradaan da, kapitan. Ay, bala, awagak iti silpon na. Asino din mawag, Chay? Ni Uncle Kao. Anyang itimbaga na. Ayabam dagiti daddo matanaw, usay. Takitaan tayo no asino dagiti agsusugal ka now. Kinuna na day ta? Wine, kagurang amin ni Uncle ko ti sugal. Malamapan tayo No adda ka no makita tayo ng agsusugal, i-report tayo adagos kan kuana. Apay, nangibaunam ka na kwarog. Ta nakita damot ida iti abagatan ken laod. Mapandaman kita no adamanan dagiti agsusugal. Adamanen aya. Jaket nga dagsusugal iti barangay ka. Ay, agungitak. Awan ti agsusugal ditoy. Sigurado lang Tapno jay payout ang maawat dagiti tattaaw. Kutsan ang masayang iti awan kas kan na abanag. Ay katuwen Rumba nga igatang dadadya iti agas. Wunok haninda. Saan dakit nga isugal? Ay, rumbang laang Ay, malagip ko lakot day ta payout. Saan ka di nag-payout met da pari badong kan marituyang? Wait. Impalistak nga mintinaganda. No kasta, naawat dan ti kwartada. Ta nagpila da iti barangay hall, idi nagwaras da iti payout. Iso nga rod nagpaili ni marituyang. Pati di pari badong. Word, kat oray dala nagsukat iti kastaunay. Nag-date da talaga. Ay, imbag da pa'y, nag-date da. Ay, idinto ta siya, di mo pa'y pulos ma-date. Ay, nakalagip ka manin. Kat sa anak pa'y nag-payout. Ay kat inraman mo kumantinagan mo Kapitan, kunadamit. Ay kat tinagan ko kuman tinlistam. Asawa ti kapitan kunadamanin Ay kat saan nga ruden Saan na kun nga i-date? Nagado apambarmaw. Nabanog kami ang nagpagnapag na ang gangil. Sinursur mi jay daya, laod, abagatan ka namiyanan. Ada nakita yun? Usep, anyang aminin jay nakita ta? Ay, awan mo kapitan. Nagpipintas lababalasang tinakita may. Ay, Chip! Di nakita. Nagpudaw o balasang. Long hair. Ay, kukuwak dahil jay. Mapankunto armain. Sakti kayat na. Siya! Talda kayo man! Ha? Ay, si kantumot nga minusep. Sigurado nga awan tagsusugal iti barangay tayaw. Awan, mabuting da, tabawal ti sugal dito'y barangay. At dahil jay sandal ko maray. Amaw no ayan jay hills na. Ni, adayamat sa bala pa kay Kanti Hills, no saan nga ijay likod. Sa bali kanyak. Ijay sangwanan ti ayan ti hills jay sandal ko. Adayamat kasta sandal. Ada, jay sandal ko nga ron. Kun bagay ko maray. Sa dihin no aya ti papanami jay ile maray. Napay ko mga ibagak ngay. Ibagbagadamat amang opisina kakano. Kaslagastan Kun oray ni badung mo. Nakasukat mat no agpailay. Agpadpada kami nga main. Naawat yung aminan ka, jay payout yung agasawa. Ay na, nagswerte kami nga rod maray. Ado lang nga rodan ti kwartamay. Ag-payout kami pailaing. Ay, awan nga rod Idinto ta nagadudita amarigrigat. Awan kwartada, awan pay payout da. Esungan anwan mi nga jay maaw-awat mi payout no saan mi agastusan. Kahit pangigas-gastusan nyo nga, maray. Secret. Dayta, tijak mabalin nga ibagakin ka, maray. Makamu kayo amang takwat.
Di na pala ibagamot. Secret nga raw. Ay, huwag gaya mare. Nangigastusan nyo ngayon dyan naawat yung akwarta. Apay, masapol nga ibagakan ka. Kat, sika ano kaya't mo nga ibaga? Ay kat, adamot gasgastusan mi akin nebadong ka. Ha? Ay, amo ko, maray. Maintenance yaw, kanan yaw. Maray, talaga kayat mo ama-amuan. Ibagam nga minan, Secret nga. Nagadupay lang amom. Sugal, maray. Aniya? Bawal ka no dito'y barangay tayo. Isu nga ijay ili kamay nga agsugsugal kin ni badungkaw. Unay kamatan, maray. At dapay laganas mo makisugal. Ay na, mayat ijay ilay, maray. Saan abawal? Uray agpatpat nagken agmalmalum kang agsugsugal. Mabalin lakta. Papanam tuyang. Kit kita anak kasukat. Kahit nakasukatak, mate. Mapanak ijay ilay. Ay, di nakununaan tuyang tasyak ti mapan. Ay sanak pa'y anangabak ba daw? Kayat ko ti mangabak ita. Agbati ka dito'y balay, taday. Nagaduti lalabaan. Oho, kanya-kanyang labatang amin Awan taglutaw. Sika ti agbatay, tasyak ti rumwar. Siyak Na- tumay ti agbatay, inton biga. Ay, jak kayat. Kastaman ng timbagam ideng. Di mo matsinurat. Nakiin-in no nakamadlata nagpailay. Ala, duwatang arudan ngagpailay tapno awan lugay. Na, asino nga iti aglabakan naglutaw? Agwalis dita paraangan kan agbalsay. Ay awan na, makamuditan no mabisinan ta. Kunam ang nakasukap akas lamang opisina. Kundi sandal pa'y. Ang mapandamot lagayam makisugal ijay ile. Wen, mare. Ay na, di mo la ibagbagan asyak tinakaamwam. Anya ti kunana, mabalin ti sugal ijay ile. Kasta mo timbagana. Awam mo't kano tagtiliw. Saan arumbang nga ibagadayta ni Marituyang? Tadelikado no matiliw da makisugsugal ijay ile. Kasta mo't nga rod kamok, maray. Ay, bayam Ay, isugsugal da magayam kan ni kabadong di kwartaan na awat da. Wen nga rod. Tilagat gatangan na. Isunto matlaan nga paapalan da ta. Ay, jakla umapal iti baro abistida na. Diyay ngay sandal na nga aday di sangwanan ti hills na, maray. Na, an-anwam nga iti kasjay hills. Kasla baro mga uso day jay. Ay, di mo apalan, Maray. Apalam kit din jaman nugal akas kunkwana. Anggal. Apay! Nagabuak ijay ilay. Adda na mo ijay akayat ko nga ibaga ka na kayaw. Anya data? Datatabadong ka na natuyang. Natiliw da. Apay, natiliw da? Natiliw da nga agsusugal Ay, kun kat. Masapul da ka kanoy jay. Nagkuna. Ni kumpari mabadaw. Agar aramid na kita iti kalukuan kun pakaibabainan. Kasyam kanoy da anggal. Ingkaitan kitaan. Pakawan na bisita kadagin dyan. Idada kwartada. Didak pa ambamaw. Itatana isagmak da. Aya banda. Kat, asino nga ruti sa bali amang tulong kadakwada. No saan asika akong padrida. Ay awan ti kumpadri kanyak. Nga, sika takapitan ka. Tulungam dagiti ka baranggayam. Bayam ida maibalod. Ay, konsensyam mutlaeng. Tanagado ti lamok iti pagbaludan. Amuda adakas. Ang inaramid na pailaan. Ay na, inteng. Tao dalaeng met nga agbidot. Ay bayam ida dungaw. Ang ay, inteng. Ay kaasi damet. Nang runa unay ni Marituyang. Agsangit kan san. Makaluluhaak nga rod. Naglain ka nga drama. Makasagit ako na talaga, inteng. Ha?
Masyanak ngamin ijay kumarek. Mano atawanan nga kumari kami. Agsisinakit kami. Itan salaang ajak matulungan. Tadi mo mat kayat atulungan. Takonsensyaan nakpay. Managtulong matkat da pari badong kan marituyang. Naanos damat kat. Ay, iso apang nga asim inteng. Tulungam kumayda. Apay anak kapandimit ka dito tersinan. Awanin ati gumatang. Ay, naladingit akong nga rodita, Kapitan. Na, anda ka di sada nagbayad iti utang na ka? Ni kumari ka tuyang. Natiliw da makano kan ni kabadong. Ay bay amtap nagnakam da. Kasi damot, Kapitan. Na. Makaawid da ka no da ka makisarita. Ay, kuna kat. Kasapulan dakmit ladagita. Apay, hanya tinar aramid yaw ta natiliw kayaw. Damagam pailaang mate. Tiniliw da kami nga raw ta nagsugal kami kinituyang kaw. Kapitan, makisarita kan tapno pagawidin da kamain. Sana basta-basta da ita. Paray, tulungan da kami matan Sika nga rod ti Kapitan. Iso asikan ati makisarita ta pagawidin da kamain. Napigsa ka nga main, Kapitan. Dingganda ka no si kati agsaw. Jak kaya ti makisarita. Na, kayat mo asawan pare. Bye-bye anda kami di tao Kaslasan tayo mat nga kukumpare, Kapitan. Di na kami kumamot bye-bye pare. Sige. Basta ikariyaw asaan yun nga ulitin tagsugal. Di mayo kayo pa dito'y ili. Kababain. Uwan, Kapitan. Saan kami ang makisugal? Uwan, maudin da ito'y pare. Agsingsingpot kami kinituyang kaw. Awanan tagsugal. Awan mo't atalagan. No ulitin nyo pa saan kayo itong atul-tulungan? Nakakalugong ka ba? Marito yan. Ay, uwan, Kapitan. Mapan kami man kinibadong ko iyay bangkag. Napudot nga main iso ang nagkalugunga. Kasta, agbangkag kayo. Saan ang makisugal tararamidan nyo? Liklikan nyo, ti agsugal. Uwan, Kapitan. Agmula kami kinibadong kaw. Very good. Agmula kayo, tapno addan to apitin niya. Husto ni Kapitan na natoyang ken tatabadong. Liklikan ti agsugal. Agmula kayo kiti, tasiguradon to ti apitan nyo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay!
Kapitan Inteng! Apay ngay Inteng. Apay akas di panag na ni Marituyang. Ha? Apay? Kaslamot ten zumbay amag na. Magagangay na ata. Bakit gaya man? Ay, ada siguro problema ti urat ni Marituyang. Nakasta talaga ti bumakit. Adun ti marik na saksakay. Sa bagay mo't kit di Ay, apay ngay siya. Awan ba? Oras siya. Awan ba't ti marik na? Limpyo pa'y mati panagna. Natarnaw pa'y mati panagkita. Na. Natinang mat gayam di wallet ka. Ay, sapay na gadun ti kwarta na dayta. Ay, kat piduta mo Ay, sikan Ay, sikan. Ay. Naglaing ka nga gibaon. Apay nga tan. Kasla marigatan na ngagdumog. Ay, na. Kunam nga awan sakit mo. Awan mo ti amok. Ay, na. Agrokob kan ata alaam ti wallet mo. Nasakit ti sikat ko. No siyak ti mangpidot iti wallet mo. Kukwakon, takunamot nga ano ti kwartana. Ay, saan? Pidutak. Ay, kat pidutam nga ruda na. Nahuna yun, nagrigat ti agdumog. Ha? Ay, Anya da, Jay? kasla na matok-tokol. Sige man, agrokob ka mampay. Sige. Ay, sos! Nay. Ay, sika, Inteng. Ha? Jay, tulang mun samot tinagune. Itay nagrokob ka. Kaanon to pa makadanon kay Jay Papanam. No nagbuntog ka mat unay amag na maray. Ay, kastoy gayam ti bumakit, maray. Ay, sana bale. Tadakkel mo ti maawat mo a pensyon. No bumakbakit ti tao, dumakdakkel ti pensyon na. Imbag nga raw tanadaanon ko pa'y ti kastoy nga edad kaw, maray. Ay, anya nga mintay gatangam itayan. Imbagak maten kan ka. Imbagam aya. Wen, kunak, kapi kan asukar ti gatanga. Aya. Ay, mabitlaan nga raw ta mga laak. Anyakit day namin ano di na magmaw, maray. Dayto yan tay aseng. Asain? Saan nga asin ti gatanga, maray? Anya nga rod ngay. Na, kapay kan asukar. Inulit-ulit kaun namin anong. Na, ay kat, nalipatak nga rod mate. Ay, namin anok nga inulit-ulit. Kapay kan asukar kunak. Damagam manang. Nikit, apaan naksamad tayo. Ay, itad mo jagat-gatangag tagawid akong. Marurudak. Ay, mabitlaan nga rod tayo nakmangala. Ha? O, naikat-arurod kaun. Mahay-bladak at ginauras. Ay, maray. Anyang aminan tayo gatanga. Ay, talaga makaungat akaun. Jak kaya ti gumatang dito'y tersinam. Kabaw! Ay, nakpay lang. Mat nga may dito'y balayaw. Tapno pidutak dayta nat nag-awalit mau. Ay, jak nga rod makarokob. Ay, na. Dala ka lang. Mati agro ko ba mang pidot Aw, dayta. Pidot kaon. Nagla ka. May uwan at ubing ka pa'y. Di tangdan ko nga ng pidot itiwalit mau. Anya? Tangdan? Una, tangdanan na. Pinidot mo lang. Agpatangdan ka pa'y. Di mo to pa'y maaramid asiksika. Inuray nakpay. Ay, nabaawatam ka din to'y angkal mo alaklakayanin. Ado pa'y ti pangibabaw nam kanya. Isong agbayad ka. Nudyak agbayad ngay. Awanin na. Nuadan to manan ipapidot mau. Saan ko napidutan? Ay, sus, dili kids. Ay, manuti talent fame anang pidot. Kasta agbayad ka. Unay kati sakit tinakam ko kan ni Marituyangan. Apay aya, mare. Masurun kat kanya ko hindi may gimatang. Kasta na mo day, Jay. Basit labanag, marurudan. Ay, sa bagay, bakit ngaminan? Ay, ado nga minan tirik-rik naan na. Iso ana unget. Wun, puno day tamaray. Kita ang mga menjipan nagnana kasla sombay. Wun nga rod. Kasla maipadugmam mutan. Ay, anyat gatanga maribanang. Ay namare. Katno dinamag mo kanyak itayon day ta. Ay, dinamag ko na ya. Agad,
Anya di sungbat ko ngay. Tisungbat ko. Sa anak agumatang, tagbayad lang iti utang ko. Ay, wanggaya man niya. Pasensya kan, Mari, managlilipat ak ngaminay. Kahit, ayan nga rudan nga bariak. Nay, inyawat mo na yatay bayad mo. Katuan, Mano di yung bayad mo? 1,000, Maray. Ay, anya kalakit din aya. Aya. Bariyaan na kun tain nakagluton. Ay, kita agman tayo listaan iti utang mo. Kita ang pailaan. Katno 690 imbagam itay. Ay, nakwenta kon aya. Katuan, itay pay Iso ajay bariyalaangan ti itad mo. Ay, wanan niya. Mabihit lang, Mari, tabariyaak di kwartam. Ay, anyan ti mapaspasamak dito yung lubong. Agkabaw kamot gaya man marikwanang. Ay, dayto yung bariyam. Mano daytoy ngay? Bilangam, Daytoy, sangagasot? 50 dayta. 50 aya daytoy. Daytoy mat piso. 5 piso dayta. Ay, wanan niya. Arap kan samot din. Ay, saan, Mare? Nagkunakan ka. Sige, inak nga rodan. Ay, sana di tati pagnaan nga gawin. Saan aya? Dito yati pagnaam. Umunag dito'y tersenak dayta. Tuwa nga oras ka na panggimatang iti kapikan asuka, di ta tersena ni Marikwanang. Nagbayag kan tuyan. Agriri ka. Amum no kasanuak amag na. Amumay nga da bisitang madamdama. Asina kibisitam. Damajilan kanilapo-lapaw. Umay da kanuag kapay. Tila sasawam. Kabaw kan atalagaan niya. Sa anak nga agkabaw. Sikat agkabaw tuyang. Nabayagan anatay dagitay bagbagam. Isuda nga ron ti bisitak inton madamdama. Isu nga isaganam kidan, yung pagsasangwan mi alamisaan. Apay ngay asurot-surot ka kan ni Kapitan Kwaraw. Kasapulan na kamain kagawad. Amin napapanan na surutam. Talaga kasta. Nay, natinagnan sa mate antiparana. Uray po utang. Ayaban nakdayta. Waraw! Kunakon kahit. Na, Apay ang kail. Ay, pidutin man ti antiparak. Tangdan ko ngay. Anya? 5 gasot ti talinpik amang pidot iti antiparam. Ay, nagregatan ayat ti lumakay. Yawat mo pa iti 5 gasaut. Sakbay apidutak ti antiparam. agasem ngay jay 5 gasot ngay bayad mo kan ni Kwarong amang pidot di ta antiparam. Ay, huwan nga ron. May bus ti kwartak. Apay nga minasaan pa'y laasi ka timang pidaw. Di mula mo ti kasasaad ko. Nga, Ti kasasaad ko agure ka. Tatumakdirak ang mga laiti danaw. Makain inumak. Anay. nay, anya day jay. Dahito'y bukot ko. Ay. Agkrak mo tan. Ay, isu mo lagaya makanayon mo akadwa ni Kwarog Ay, nagagangat ti lumakay. Bayam Kapitan. Tasya kon timapan mga laiti gatas mo. Ay, gatas ayat ti kunak nga alaat. Saan aya? Danom. Makain inumak. Ay, danom gayam. Mabitla nga raw. Dayalaan ka, Kapitan. Ay, baglakit dik. Dada ni kagawan. Kapitan, ato yan. Anya ti indalam ngay. Walis kang daspan. Kunam nga gwalis ka. Ay, danom ti kunak nga alaam. Ay, wang gayam. Danom. Ay, ikarigata kung ti tumakdag kagawan. Tasya kung ti mga laiti danom nga inuman. Ay, ang mga no, sa balin to manin ti maalam. Mabisina ka. Mangantayon Anya nga dahito inlutom asida indungaw. Kwa,
Naimas day ta. Uy, angot na langan. Si Dainan. Ramanak man. Ang natiraman na angkay. Nagsamit man. Nasamit? Ramanak mamay. Nga ba nasamit ako nam? Anyat in kabel mo dito eh. Asin mati pa nagkunak. Saan nga asin antay? Asukar. Ipagarup mo no asin. Ay pud na banang. Ay saus. Arapan ni antay. Bakit nga minan? Tangdanan da ko na. Apay manan atang danan da ka? Kasapulan da kang gail. Ha? Sa tiag pidaw nga damatin nagmao. Tasaan ka kat nga ro da makarukaw. Kat ni antimate. Kasapulan nakaparabig bay. Tarapain. 500 plus 500. 1,000. Tibayadan nyo kanya. Anya? Apay ngamin adi mo ibaon ni Pari Badong. Iso kumatimapan gumatang Tamarigatan ka nga rod amag na. Ay na, nakarkaro ni Badong ko amaray. Iso ajak parparwaran. Taapay? Panagrik na. Gagayim na dagiti nagkauna at tao. Anya? Agururay manin ijay balay. Taur-urayin na ni MacArthur. Ay, anya nga aklase asakit tikempet ka ni Pari Badong. Si kanilimahongan niya. Wan, siyak nilimahawng. Siyak man ngay. Sino ak? Si kaniya masita. Di ado tibalitok na. Ay, una niya. Aglabantan? Ay saan Anya nga? Agayam ta. Isong ikan nak itibalitok mao. Awan may tibalitok ka. Kitaham di tabulo sama. Warta may tanda di tayo. Di day tantitid mo kanyak. Balitok mo't lang day ta. Ay, una niya. Sige. Itad ko amin kin ka da ito'y kwarta. Kasta agayam taya masita. Ay, ingkarkarigat aktimay dito'y barangay hall, Kapitan. Tagreklamo Ay, mabit lang tagaw atak ti bulpen. Pagsurat ka. Ay, anay. Na, Ay, anay. adan samot matuktukul asikag, Kapitan. Sikat ko na jay. Anay ko. Na. Ay, sos. Ay, na. Apay ngay akas JT uni na. Ay, na. Adala ginawat mo. Ay, na. Ay, gagangay ti lumakay. Ay, kasmat kan ka amaray. Ayun, Kapitan. Ayun gayam, Kapitan. Ni Badungkaw, linuko ni Kwarog. Inala na amin na kwarta na. Imbaga na kanungamay nga iso ni Yamashita. Ha? Ay, madintar aramidin da dya ka anak ka. Gun-gundawayan na matan, ti panagbakit, kun panaglakay tayo. Tapag kwartaan na tayo. Ngarud itulod na kano dito'y barangay haul. Tagbayad ak iti limagasaw. Anya? Wan, ay maditer aramidin na, Kapitan. Ha? Awan ti respeto na kada tayo alalakay ken babakag. Di bariyak ngay kagawad. Jak pa inted aya. Awan pa inted mao. Nay, anya nga min di ginatang maun? Di matak iti piso akin day. Mano di kwartam? 2,000. Anya? Bariyan na ko na. Ay. Apay? Saan ka pa'y anapnak anang luko kada marito yang kan paribadang? Ha? Kat ni mat kagawad. Iso matilukwem ta napigsa matikabaw na? Kuwang gail. Ay di mo ikan iti barya ni Kwaro kagawad. Ha? Gun-gundawayan na tayo. Ay. Isan mo ta. Ay agawit kan. Taikan ka man iti pagnakmam. Uy, angkal. Nay. Natinag ti sa rukod mao. Ay saan mo napidutan? Ha? Pabayadam to manin. Ay, kuwang gail. Sorry. Libre itanti pa ng pidot ko iti matnag mao. Ay, Kwarog! Saan mo agundawayan dagiti nataengan?
Tadumten tumit ti panawan, ngagbalin ka akas kadakwada. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipuay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ng liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.